Šta je to FPS, kako da usporite vaš snimak, saznajte u ovom tutorialu, subscribeujte se i kliknite zvonce i ne propustite novi tutorial. Zdravo svima, ja sam John Wulfric i dobrodošli na moj YouTube kanal. Zdravo svima i dobrodošli u najnoviji video. Ako ste ovdje prvi put, ja sam John Wulfric i ja sam nekoliko godina profesionalno bavim fotografijom, a GoPro je zadužen da pravi behind the scenes materijal kada se fotografišem na setu, kada pravim neke snimke možda za mladence ili kada vozim longboard ili kada sa svojim prijateljima idem na neki road trip. Dakle, da pojednostavimo, FPS znači frames per second, odnosno koliko imamo frameova ili ti fotografija u sekundi. Kada gledate film koji većina su uglavnom u 24 frame u sekundi, to znači da imate 24 fotografije tokom jedne sekunde. Ako biste želeli da imate što više usporen snimak, to znači da vaš FPS, odnosno frames per second, treba da bude veći. Sve te akcione filmove gdje vidite taj slow motion izgledaju mnogo moćno baš zbog toga. Vaš GoPro dolazi sa nekoliko ponuđenih opcija, kao što su recimo 60, 120 ili 240 frameova u sekundi. Što više imate frames per second, to će vaš snimak da bude sporiji. Ako recimo se odlučite da sa svojim GoPro-om snimate na 60 frameova u sekundi, vi možete u nekom programu za editovanje da taj snimak usporite na 40%. Ako snimate na 120 frameova, možete da ga usporite na 20% ili ako snimate na 240, možete da ga usporite 10 puta. YouTube ima običaj da prezentuje na 30 frameova u sekundi, tako da imate i te opcije ako želite da izaberete na vašem GoPro. Moj GoPro Hero 7 Black dolazi sa takozvanom Hypersmooth stabilizacijom. Na određenim FPS-ovima možete primijetiti da je ta stabilizacija uključena, a na nekim nije. U mom slučaju nije uključena, odnosno nije podržana na 120 i na 240 frameova u sekundi. Ako želite da izbegnete GoPro look, odnosno distorziju, odnosno zakrivljenje linija u vašem kadru, onda savjetujem da izaberete opciju Linear. Ali Linear ne podržava veće FPS-ove, tako da ako želite da uhvatite neku veliku akciju sa 120 240 FPS-a, onda znajte da tada možete da izaberete Wide ili Super View. Ovo nije loša opcija, zato što tada imate mnogo više akcije u vašem kadru. Ako želite da editujete vaš video, da ga usporite u određenim programima, onda savjetujem da na kompjuteru recimo instalirate Adobe Premiere Pro, ali ako ne želite da editujete i da se mučite na kompjuteru, to možete da uradite odmah i na vašem smartfonu. Skinite GoPro-ovu Quick aplikaciju i onda kada importujete video, možete da izaberete opciju Slow, zavisno koliko vi želite da ga usporite, i onda kada eksportujete taj video, možete da ga uploadujete na vaš Instagram story ili gde god vi poželite. Možete da me zapratite na Instagramu jer tamo delim još savjeta i behind the scenes materijala sa svojih fotografisanja što mogu da vam budu korisni. Naravno, subscribeujte se i ostavite like ako vam se ovaj video svideo, podelite ga sa svojim prijateljima, bacite pogled na playlistu jer ovdje ima još tutoriale koje smo napravili na ovom kanalu i šta drugo da vam kažem. Stay sharp and stay focused. Vidimo se u sljedećem videu. Paka, paka. Možemo da se smijemo sad.